sunsan so de owo mu bebre because frama bo no owo frama eni nam wiem me na da say ebeku Archbishop Asare manu ama say ekristofo bia enframa no ne nam ho sa asem we ne wo say obegyire mu na ma bibia twa no minister for chieftaincy minister for chieftaincy ono na wo so begina sa asem yi mu Akrobeto de no de ya pra ne wo honhum wo ya pra ne wo honhum mu a ye de pese ye de brenase na empanyemfo no aka omo ho sesia obefa wadwuma mu kura se so no wodansa na wafa wadwuma mu nso wa ma won kwan ma na mfa wo de a esa adwuma no wunya ye den wunya enyo me de ubeshem ubetwa sini ono so be se ono so betwa na eja ono so nsa ye den ekona no etu ka se eja da ho na mentere wo size bi na yo da ho we ja na kwosoro bi o name of size na wo kire no afi ekire na akwakofa nsem bebira ye den aba na fe film twa no na akwakofa na be fofora eno de ya record am fa ma set so se be ma ni oba akoda na se wa ma oba ni bibia na oba ni de ya wo kasa etimenya soso ebenya soso so e wo be ma no so e be no oba de da oka mu a wa kasa wa invite accident e de ama wo ho itu se eduba bi na bonsanfo ya ade a atans wo mo twa obi a ekwan wo ho but wo ba tu anum tio ton se wasi fie mienu na fa oba bia so pese wo si fie ma no se na se me de kwase buo na wo ye de wo bu mi asa men kan say we kura no o man container akokura we anya hwe abusia aha ayetu magic me ma munyina mo akwaba me sam mo hwehwe biem e de mo ba afidi kese eso wadaroma oba so no emi subscribe button no e de amame me notification bell no eso say de bre be upload new videos no onsa ebetumi akabi na enu achi no share videos ne fama afoforo wo like page na enkomo e ba video na hu hia pa na enkomo so a trend e wo system ma enya trend enwie ya yenim de nsunsu aso no e de beba enti ebra enkomodi na ekoso na wadaroma obetumi de adwenche no afa comment section ho no maba ye bekin kan ni nyina e de amamu yenim ensema ya pa Archbishop Charles Agyin Asare ekokan ye na ebra okoka ensem no ewieye no ehun chi wahyewa bebebre wo social media ne so e manana no matan konya pie ye omuma na watwemienu se womra na womepa acho esa de a omageka nanum ahwe se simbi eni nanum womone chese omme ye ne ho adwuma pa na ebra otu kwan ko US a obedru ye na ye hwe ni mu so ba be kata na anu ye wagye na asori dem akukuduro so wae video de o kan se onipa watu ne hu edi amanyame a wo so we nyame adwuma wo nyame ba no nipa bia ntimi mfa ensa engu kuramu se wo pour libation no de enya de a ebe ye adwuma ensem de waka bi pa na ne na ebi no mo kire se ne ensem ne ka kono spiritual battle na we declare no ansha ebetumi ayasem na mo nyina mo bedi adanse se bra asanse mu eba ye no ye ne apostle pass ye twetwe nkomo e ma ne kirekire mu e kire ye ba bi asem e ko e kire ye tumi a e ye adwuma we nye se obi na akwakọ hye efikire bi na wapebo bi na watwa moja aguso e ne wo se wo som na tumi no mo de ye adwuma no e ye tender god a oka no ho a ansha na asem wasi na ebra Archbishop apie monte so ba be kasa asem we no o de ni na gina so na me da na mada me nim sunsumu asem enti me ko na makoma apostle pasi akwaba na yabusa ne se ebre bai no kan se beebi ekeka ko ne hotro na Archbishop beebi e hotro na wo se wuro nso gu we won twan rema na tiko mpaye ana se bibia eniwo apostle nim sunsumu asem ti man jeje enkomo apostle ma akwaba meje nso na pome awo body da Roma yo ya hwa Archbishop asemi ana no wo ni e kasa kwa ma wo kire se akokofo ni mo akokofo etinke be ya won soma ne yire no ono mu hwe bibia bata se oba ye no o se wo no ye nyame ba enti obi antimi mfa ensangu kremu o mehwehwe ngo so o pour libation e be ni bibi nti ase wa brush asemi off o himi so o wo kremu atwene ho afiri ho se ye hwe embremu kran so obi akasa te ona wo pa fane kokot enti ne se o mo twene se o mra 2 weeks ni de ono ne nse ni nti wa twene wo hwe ne ye ka koyi a wo se akokofo ni mo akokofo na wo kire ye tumi a wo de ye adwuma enne apostle apie e kasa nsem e de na wo ka de afa ho oh okay bichia ye tiefo enyina Christ alive fo nyina ne Christ good fo nyame ahoden ya kese me client fo nyina nyame enshiro bibia se si ano se de neoma e ka kono na
anka meka ne se eye sofo Bishop Agyin Asare na wanya na asem na sesi ano ade na akakoye se Nogokpo fo no declare ade no te se womo ne Kristofo nyina na enya because in kasa ye mu kro kan se Kristofo nkeka wo mu ena eye Amira for okonfodamoa no mu we no pehine no eba be kasa ye no no so kasa na asofo no bi kasa ya na asofo nti na se wo hwa ade na se womo ne asofo ni nyina na enya asofo mabo mato ho asofo no nso eye Nyankopon nkrofo nti ade ba ko a anka ba bia won case ne be ye kama ne se na womo ne Agyin Asare na ye den eye bazesi ade o ma atro mo nti womo ne Agyin Asare na eye ne de ene de menka ne se wakasa wafom ena na mo pese oba mo na so na o ma na mo ne na zesi ano womo declare ade no se na womo ni nyame nkrofo no ena me so me advice won se Nyankopon de wontumi ne nkokoma wo ye den e ma wonni nkunim obi ani wiase a obetumi osom bi ani wiase abodi bi ani wiase betumi ni nyame akọ ma ono na ye de edi nkunim yate bi ye hu bi bebre onti a hon na sesi ana ma battle na kwakoye battle bi a ano ba be ye den isa ne se Bishop Agyin Asare so ono so we declare power word. Okay. You can say power word. Power word no oba Kristofo mu a you can say power word. All the religion traditional witch mu a na me can say spell. Spell. On this spell ni nyina no enso ye den ekuta powers. Ana se si ono so hu se ade na agwakọ dane Kristofo wo. Nti wo so ono so consult ono so ne nkrofo Kristofo awon so kuta powers na won so boa no na ema okon won ti me dia won de ba no e kwa kofa ne o ma bebiri aye den e dia ba na esuro ni wonu ne dia obi a oti ni bebi kura sa obi ono ti ni bebi a ono no enye den ono no mfa ho bi ono no enko ka hwe na ono ti ni bebi na e ho fana ma akwa ye da akwa kofa ne ho eno ne ade a me ka ne se ye de ha adwen esesi a on ti se Nogokpofo empanyfo no etie mi esesi a dia mpa se me ka kire o no se ebu ha wo mo de ba akofo ho nkere e gba ko kire enipa nyina no eno no enye den emmoa nti eno no wo mo kanche a kire no anhwa na ama Agyin Asare asama no Bishop asama no ko kan na ye de akwa because kasa woni Nyankopon akwa ko DSC ana no Nyankopon nkrofo hwe dia mimi hu ye nyina tetemre ena even kura ye manyi mpo kura no ye manyi mu kura no president bi obeba so a obe na adwen se o attack Christians pepe onya problem obi obeba so a na ni ba bre se me attack Christians pepe me kaitama no man pen Lawrence e wo so oba ye so attack Christians obi an register odutwa nsolim pepe na problem ba ya na ye ya na for democracy ba ya na sa enu na chi nso another man pen so ba ya ono so say so attack with Christians pepe ano so ntu attack a Kristofo dia ubenya problem enu dia e wo ho no ba se Agyin Asare na wagino no waka na asem ena wo mo ni ono no dele a na wo ne no dele ba won ka so de fra a Kristofo nyina dia ne battle no ba fe gbe apostle yan hwa ade o se dia wo chechire mu no asem o kan ohini anka kuro ade hye ne nsa empo no na ebedi na nanom akomfo ne ma o ma Paul libation ono so watwe ne ho ade nti na omontwe wakoye obi a onim sonsom omo agenda pa ne di nti a omo pese omo twe asem no twan so hu se awa pese ebufuo ewo wo mu before mumu say because pay ni be kasa no o say sofo we be gina ma no ye say sofo be gina ka senti wo mo ya de putu asofo nyina stop na so mo de obi as scapegoat so mo de obi ye say we na eno na wo mo de asofo nyina akokọ fara no na akwakoye say akwakoye ghost ene nyame tumi eno de because ghost no ankasa kora no won kora no so mo fa ensa o se Onyankopon ye kira won sa ntire so ne o supreme one
ono no hwe ade bia so ona tumi nyina kuta no enti once ayede ni din ato nkrofo bi so no na o ka so attack san nkrofo na so ono na wo ye den wo attack no enti ona be ma neoma be ye dangerous more dangerous Eta apostle wakoye obi a onim sunsun ensunsanso ne bia boba na ye den ensunsanso de owo mu bebre because from ebo no owo frama eni nam wiem me na da say ebeku archbishop Asare manu ama say ekristofo bia enframa no ne nam ho enframa ne bi ne nam ho na sesia no sesia na ye de Nogokpo no de kwakwa ya kristofo nyina no na me ka cho so mo payifo ne tie me dia ne omo ne nya asem no woman in daily. Ana go mu kire ebebo akọ wo mo side sa akwa say wo ana sika na betwa ha sa akwa say wo enti wo no ye kọ wo a enyo ba akofo na ne nkrofo bewu okay so ati ase enti wo mo ha ye to we ebe kan fanu aka fanu enti apostle wo nyi ni se be bia do National Peace Council be mu ebi omomu ye mpanyufo matena se adwena akeche hu se bibi se betimi ese ana na mo ma no tu ma chinchina ache a na esasem we ne wo se obegyere mu na ma bibia twa no eye minister for chieftaincy ono na wo so obegyina asasem wi mu we kan adwuma ho na adwuma no ba akoni because chieftaincy no make an se na nanu nyina ehye chieftaincy ase ena make an say traditional way for nyina hye chieftaincy ase edu ba bi kura make an say yin ayeye sunsum adwuma nyina kura no ayeye asofo no osum ne ade nyina yes chieftaincy ase enti sa time na wo so chieftaincy step in e wo so tena ase ama ibesi esisi answer because media mako owo na wiye mo nioma ne na wiye mo me na da yo apostle say ebra na wo mo ekoba no leader no financier na oka no papa no wanya be 60 years ye to dwa se ono akasa hye no akofo ewu wugidi se edika ne ekoso there be mema wo mo mfa eno no ye den ema meka ho because according to spokesperson no kire se we no oye ex assemblyman but ono se da ni ti se shrine no so oh yes one no sponsor wo mo eba musika sam ne ade a wona hwe so oh but we ni kasa no so asema okan ni say ono se da eni we ni so say bo ho ono no ye ho adwuma na say but woni ni so mo kan bi dia defend dey say dey ye mu say blow ni ba akwa di kan but we no we ni se da ye bro na kala bro dey ba ye kinkinkin wo na kinkinkin asam je se ebu ha kimba ko no and the baby kinkinkin asam ti no na make say minister for chieftaincy on step in na ma asomdwe ye den emra minister step in say time o ma na watwemie no mu ye hu dede archbishop bae na obekasa enu na akọ ekotwe sa wo ya me kan say what true challenge won say nyame ba de ye mfa ye san say we no so keka ansam ne ye ba ye no ne ade ne we nti aye so ono so defend ne ho e so akire ono so power ono so nim say ne nyankopon so ye na so gidi say ne hu hia so ye sa oh me de na nka hu hia san ko be so sa ade no so hu hia san ka yes obi from kuma obi from esa onti na hu hia say obeso source because unim say one of sorry hu hia say obesan so because so sa na say wo so odi ahwede ba fie na so odi ahwede ba fie so ahwede so ne once na so na ye de ene nam nti ahwa na akwakofa problem so ye enti ye say enye san ko obeso so de ameka kire minua no say enye say ankobeso so ba wo so sa na say what stand say si ano si amunyina mu gina ho de ama say we gina ho de ama nyame we so gina ho de ama boss nti yemfa nti me stress no Nogokpo no eden mu ntwa so na bishop Agyin so nso twa so na me kan say peace council no afi na madwuma so eden aso mo ntwen ma me but wo nyina mu na chieftaincy ye den emremu because me tie interview bi ana Mami Grace na ono spoke person here den eka into me say na say ye wo mo soma nkofo ba no so on the wo dan say wo mo asoma ye den na say wo mo aba na ba na wo mo makura no eno ni ade a wo na ye den ha wo nti before say wo mo soma kwa info no je wo nya shrine no so na wo mo ye den wo mo ko wan kasa ntia shrine bia apostle on say wo hwe kuro na
enya asem ye beto abonte kwa enim say ye kura enkrofo free because almost signboard no kwa obi timi ko jan na so de hunahunu obi no de twa picture enti aye perception bi a e wo hoda e na wo ko bechem a ye se bechem mo ya be for ye se nzema e ya de a kasa me say enkan ya na me ko trek kura na enkan na me ko trek no me ko du ba bi na me kasa me fin sa wo a afa ba bi o ka so be ma me adana wo mo change mo twetwe mo no mo twetwe mo style bi say eye bi no ma dwen so ka say ofin sa wo mo a ofo say sa wo ni nyina ye prison itu ka say ofin sa wo a na say ofo say wo ye prison a wa ye dey wa ba nto wo so wo ba so asam ma afie afa kira for say ya ka so ba so asam bi ba ya ko pe ba bi ama wa ye osuro eso musuro say chale we for prisoners ni bi na ba no ntwe mu si we no me apo so woni ni say everywhere na nka so mo educate Ghana for me wu say ye kuro no ye kura ni person na nye nipa nyina akwa na jabo meji obi ni mu say Nogokpo ho ye kura nkofufi mo enya asem na ba Nogokpo ho ye shrine onti before say we ya eba ye no nso no ama wo mo so atimi a kire wo mo nuomam ama ya papa Agyin Asare nso akoda akro onim no kura no watumi aye den esa wa trend enti ba bia bi no mema afenu mienu no nyina adwobre wo obi anya so mema obi adwobre wo na bibia tuntwa enti me sisre chief dance say onye den on step in na ye mfentwa sa asem no esoma bibia to enye den entwa apostle ye kwe awraba bi pie bonten be kan se mi fa ye papa Akrobeto mo say wono na da no man 100 cedis eno kura anya ne yato so o te say papa Akrobeto ka say wo si dan edi amane ma etina say wa twi me condemn na wo be si dan edi amame ma wo hwa Akrobeto a ne hu ensem on hwa dan emma we ni pa bi na abopo no mpeso mu ko nani mu ase ana say ya de a maybe ya dia tell say yenua Akrobeto me say obi a ne ho nsem say dia wo ka no enhyeda emaye obi a pe na asem obi a ani eye de eje ne ho na ye wo ade bi so ho no mo a na wo ye na edu ba bi a ogoro ho a afi na wo ho ya wai wo ho entoma na ye wo sunsun bi e wo ho ono no men kaso onu kuta saa sunsun ni bi ba te sunsun a men kan sankofo bebreje asofo kra bebreje nti apeto ho onje sa apeto ho no eno no tam ye gu animu ase no na afi na wo ye de wo trende wako GBB bra ye bodin boni ye bodin boni na afi na wo trende esa na afi na wo trende afi na ma forte un cafe na o koso ena ye wo obi so wo ho no mo a ye shada pam sa apam no wo humu ma ye de gu animu ase oni ye de abra wase ona Akrobeto de no ye de ya pra ne wo humu wo ya pra ne wo humu a ye de pese ye de bre na ase enti mo ni fa ba ya ne so ana sa enti ohun se ye be hwe ade bi a egu a wa ya weak point bi e de e wo ho ne afa so na ye de ayesa ade no enti na ka de wo se o ya ne se anko tinka se nioma ye de e sha ase pe e na wo san ko dum se ga no na eye din enti wugidi se be bi a edru abaya ne maame abekasa e kire se sempo woni na dank ni kwan se odi ne ba bedwom be ko nani ma ase e dia san de oye ye ne de wugidi se ebetumi aha Akrobeto kwan bi so ana se ohun se anu a edi nchene di makun eno ne ye di hira anu na nso ne ye de ene ye dodome enti se waye nipa na de na aye ne ya no wo wen ya de bia meka ne se e wo so transi ama no ye de eye problem obia bibi kakra bi no be pa ma na onpe ma no ntwa sa asem no so na wo man konkotwe ba bia ye de etwere ona meka ne se sa de no enso no aka empanifo no ho apostle kameba won se oba bi wo no ma onam ne ho ofe okwa kohia panyin bi ofo se panyin den kabi wo no sa o mema ni bi ba be wo mama na do so 500 won timi peja 500 kwa no obu an indomie na enu sa no oba no na sasa bo na ebedi na chinti na ema panyin timi ma ne ska kese na se empanyimfo no na eye omotiri mode no ya wo oba bi wo ana ono kasa lak ye de eni ne ho nti oba lak eni wo ho no eno na ya na ye lucky de de ma wo no ne ye lucky e de ato so na ma wa ye de watumi enya luck
ɛna empanyemfo no aka omo ho sesia obefa wadwuma mu kura cheso no woda ansa na wafa wadwuma mu nso wa ma won kwan ma na mfa wo de a esa adwuma no wunya anye den wunya enyo wonti eyade a meka nse empanyemfo no aka omo ho ɛna sinitwafo gi sɛ de a ya kan me de wobɛhyem wobɛtwa sini ɔno so bɛ sɛ ɔno so bɛtwa na agya ɔno so nsa yɛ den ɛkɔna no etu ka sɛ agya da hɔ na mentere wɔ size bi na yɔ da hɔ begya na kɔsoro bi onem ɔfo size na wo kyerɛ no afei ɛkyerɛ na akɔkɔfa nsɛm bebree ayɛ den aba na afei film twa no na akɔkɔtwa no baabi foforo a ɛno deɛ yɛn record amfa ma set so na nke amfa ma nso afa misika nso yɛ den ɛma me ɔna ayɛ sɛ mpanyinfo no bebree no nso yɛ den ɛwɔ din nti ayɛ na ɔfo sɛ ɛwokɔbɔ bibi so a obu okra unya ya pa na ma police ayɛ den awa me fa wokɔ eti na asoma sɛ okanyina na den aka wo yem nti mesrɛ sɛ mo a mo ne ɛma ne bia deda a mo ma wo mo hwe a mo ma wo sika bia no ene ya no bibi yɛ den fa kɔ tuatua saa ne ma ne ma because wan kɔ yɛ obi de na ayɛ den na abɛya ɛho apaso yo wo nso nim de ya wo so de yɛ den wo so de ba mo kokoi ye hwa ade kakra se be ma ne oba akoda na se wa ma oba ne bibia na oba ne de ya wo kasa betimenya nsusu ebenya nsusu aso e wo be ma no so ebenya nsusu aso se woni no ada e na wa anye den ye nyina na efili oni eje ye oba no unya atenka na mo chen be ma no se bua na e wo kasa wo no be ma no wo ka kire oba no e na me yesi ama e na me ma wo sei so o make promises na woni na da no say ena ye ade a eye ade soronko ena eye covenant because woni na da no ohunsuo akone ho no so hunsuo aye den aba wo ho eti say de awo ka kire oba no say obeya ama no wan ya ama na oya de bi ebenya emfa ho ne baabi a wawura emfa no tumi ade central pay say nimo antumi wa etete won toma nimo antumi wa etete won toma anje say wo na ebu na wa fa baabi abɔ ho ban wa wadre wo ho anto oye wade ne nke betuma ka oba ebetuma ka oba ana ebetuma ka omani bi a oben wa ade bi to na wo na obe spend ebetumi aka no nso na wo nim sɛ saa de na wa ye no won me fa we emfantu amanfo fo wo mo nso a wo mo ne ema de da wo cars oni oba da wo car mu a hu sɛ wa accident nya eye simple apostle emfan sɛ wo yire na wo ne bia ma ko long journey bi mo be ade na ba ko na mo pakia ye bibi wo dabi okwan na nkasa o nam so no kwan na ye spirit kwan na wo nam so kwan na ya ye hu hu na o ti bi da say ade asa midnight a ade bi munum wo ekwan so guru te say bai guru nti okwan na nkasa na ye den eye spirit when you say ana car no won car na nam kwan so da no ne oba da o car mu a obi oni oba da wanya accident me nia me kan de onimba now do ka say asemi na ye den na apostle ke dey na me ne die na so that week na na me ye den na me nya accident ene de esi bebrebe nti ebi no a wo mo de aye function na onam no du ba bi ye den ya aba wo kon ho a enti wuntumi ye den kokope hotel bi ana say we unkon kodu fie na kire se car mu there be no bad da o car mu a wa ka se we invite accident e de ama wo ho it will say eduba bi na bonsanfo ya ade a atans wo mo twa obi a ekwan wo ho so ati ase nti se ekwan wo ho a me elder ba ko na edajadu na oka asebi a kire mo se abonsanfo no ya ade na wo se papa wo ye be de na ye nya no wo se mo ma ekwan ye de emra no se kwan be da wo ho a enti fa ne se oni obiada wa ma ni ska kwan aba be ye den aba be da wo ho nti abon safo betuma fa so de aye den e de asɛw emfa ho ne bambo a wabo ana me ka se obu an wabo ho ban dodo nti bibi ntumi ba se entumi wo ani mu entumi wo a etete won tuma ana se ebetimi afa yare bia ye den e de ama ebetuma ma wa hwere sika bi I be on assess can I day. A free one sack or by you and so not the wire day. Why yen wanty and non pokra now what done to me chama Safo man say only or bash yamna and only bema esia and na memma won ta dear out the quas or whom panoso. So one tidy out the quas or and panosoa who sent I didn't want befi. In so just Saturday the quas or the moi would defeat a coca yankupon.
Say oni nadana oni nadana efi ayi raba mo ho enti say atare a wo be hye no gumpa no so a atare na wo abefi enti ni kwa sa wo ra odi gumpa ne so dabi e so hangi atare no wo hangi atare no ba ye say na say we me ye hanki ma gai bi lucky hanki ki fama ye de ma ya ma e ma ka to say hanki ya ma ya ma wi ade a echiri ni say no oba dana unware ye na wo be ye de wo be so e no call the girl nchen nti call the girl nchen no ode ni we no the jeans na sen ho nti one ne da wie ye no na girl so hia sika ni refi no na ode ne sa kokko she ni botoni eko yi sika eti tama odware wie ye a oba be kono okai say eh mi we ni se botom ohwe ya na ye de na eni ho na hanki na ye ko eti odu fie no friend no so passing hanki no ayi na say ada odi fie aka na na waso passing me ke obi wona me ko ye ba me nso eno ankasa mi yade keke na so sa wo yade wo mu no de ne sa hye ni botom keke sa waso jeans ni mi jeans no nso emu na hanki ni ye de ehye ahanti wan fa won sa hye ba bia hanki ni wo ba to nya so jeans ni no efia ye de aka na so ka che ko ja so be ye foforo wasa bo ka che se osan ye foforo abaso na ye hye ema asisi a omo ne mpanyimfo da na omo de apia abonte na me we ada me ni we de na say TikTok iso we so ne sofu we ada ogo sofu de ne sa wo ensem bebre ujili se de na ekoso nti ama na ye hu de ye hu mpanyimfo se da che hu chire nti ene ye fa oba adwamanfo a ye maniska dachi ahu chiri nti ne fa obadwamanfo a de ye maniska because dachi ebe se hia obi o ensi obi to yanka ba ye call manasa ya ba but wa sai ho eti obi a wo no wa fa oba bi sa no unim se wo ye pehene wo yesi wa fa oba bi so oba no so ebu ana na adwene se bra me bre wa bra bomu yi efie ni bi ebi ni ho enti wa me ne papa wo nya den na nti se aja menya kakra ka me nso de wa boa me na aja menya me store bi kura me ye den me wom na menya bibi kakra na aja me ye me nsa no adwuma menya bi ahwe me ho ma menya bi nso aye den de ahwe me ba na se me nka ne se obu wa ne aja ne nwan magu no so enti wo no fa disadvantage na fa oni ne de da na wa ma ne hwe ya juma penfo ne fa dia no oba fa so fa isi disco ye dey ma na ono so wo ni police for ye kwasade a wa frɛ inspector mo ma fa ne nko na apostle yese oba ne be ma beda na obegisika na obegisika so hu se ankanya se sebe ode wo ba na obekɔ akakoton oba no ankanya se obe ne sa anka de hu ya ne se obe ware na se enye aware kra na meka ne se obi a woni ne ti a woni mi se onipa we a woni ne ye de ewo ho eno no meka mi nua asofo bebrebe de begensi but nso wo nyina na ye de wo mo ye wo mo nyina wo mo ye etimi ade a be mpeka wa ma one wife enso nkrofo mo no mo da nkrofo a wo mo no mo da no enya agro nti woni ne dabo na akoko yima na emfa so be na wo so one wife na koye tumu a emfa so be na ye de na ewo so enti wo hwe na tumi ware ba ko ba mienu miensa ko wale e na wa so nwiwe but wo mo yesa na wo mo ne ma no sabe esiesia na wodi ni sia na nso apibi ye de ma na ma wa atirmodin hu ne nsamodin eti oba no so hwe te se de a oba yi di ye nu Akrobeto de de abeya ofo se ja ebu awu wu ni bi enti wo de kakra bia on kakra enti wo so oba bibia ma na kra eje oto no bo but wo batu anum tio ton se wasi fie mienu na fa oba bia so pese wo si fie ma no se na se me de kwase ebu na wo ye de wo bu mi se me kan se we kra no wo man container ba kra we anya hwe container bi ma no pani o bi gumu ma na sabi me kan se sabi obi a wona na kra no sa utumi ye bibi sa de ma no so ati ase he no obi a wate wo hot so ne ama wo de me fo se na at least wo ye bibi sa ma na anken chenso bibiri enti panfo no fa advice wo mo ho se wo mo yusu maiwa no eno wo de da wo mo ma wo mo hwe yusu wo mo keke no obu a ono atoto na ni awi o
o ya bebre sa but fa de enti o ma meka obu otutu na ni awe nti se wan ye obeba bonta be kai se na wura ye ni abre a okay o se onipa ba ko so kana won e se ebinom nso asase e friends me so ya me sa o me so ya me sa o enti wonya sa yo na sa nso ye de enya omoyo na fa so dwe ye de na fa mra yo apostle ye ko to your page na Asare na afi so voter region de akoso hon to mfu wa me ate asese be bia ka ko ne hot kasa kire o mo na ye fa dwuma de ni mra the American say adwobrewo afanu mienu ni nyina obi a ntwa so na asundwe mra na ntokwa akode ebu afa so we be ma o ba entokwa de se unko obi enfo ma so nkwa ne kwa sa onti ntokwa de untumi ka sa me eboro no ebu abtuma ka so we he dana na me hwe bi na hwe na sister no structure tie na hwe no no ba be kun poli bi na obi anim se na sister no structure tie ne de obo we so tro be ye me sakura ye de obe ka fem se na kwa no futu kwa awodi bi anim na ohwa keto yi mu etumi ekuri bonasum senso litimu tumi twe litiri we show see ye enti akoya kese hunu kwa usoro na yesa wasoro kwa udwane kwa etimi sese afanu mienu ni nyina no adwobrɛw na asomdwe ye den emra se wasomdwo na odana otu promodana problem bi ani wa eye de o chensa ne ohaw ye den ewo wo na amane de ewo wo so nti dia me kan ne se peace council say wo mo agina mu a wo mo nwie ye chieftaincy minister for chieftaincy on step in enka ho because na adwuma ba ko de eno no on step in enka ho na asomdwe enye de emra na yempe kitikiti because ne ma me hu owie mu no edoso edoso na samre mu ko nyina so se afia hyase bidika ka se atofuwo no ye den edoso bebre so wani mu a esan ye den eba nta atofuwo no obia enye very 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 careful ewosa atofuwo no ehun oni obi ya ade eye wukunu eye wuniu eye obawo se kasa ya bem bebre twaso because afi atofuwo anhwa na pushing keke na tuko kobo o defo se me pushing keke na be wanu we na wa person de head e dia ma ho because this year no sa na ma de dey wo ma me kasa fanfa sa de we ya ohun ni say no e ya bible okay e ya bible asa aban na udi one wa de ma na da be ya aban okay aban we no me twere te say dia e pepe fu twere no okay enti me twere na ma hohoro me twere na ma hohoro me wia me wo samsa me sande ye dey me sande wuram okay me wo samsa me di wuram me de samsa ni wuram wia afa me wo angels a wo didi akire bi se tetragrammaton sabot o kan hu bi tetragrammaton Elohim o kan the ministers no ho okay ministers of God no wo mo kan hu bi Zod e kan hu bi ehia e kan hu bi wo mo nyina e kan wo mo ye makoma 10 na me kan se wo mo edi sa aban boy echi ansana Lord Michael enso ye den ono nso edi echiri e de kan we eservo se wo sra sa de we se kunkuro na de bi so ensuo mu enomo a tie wanya abanbo na wanya no e kire se obi se mamentu na duro enkunu oboa oha na ho ogoro ho obewu eno ne abanbo a waye de wanya in case of any accident engine no ye de engine san wo mu yufi accident ni basically bibia anka ho twen bibia anka ho fane se ebu awo akwantuo na abase ebu awo paper kra anya ready se yenchichiro mo ugina ho a obi ahu ugina ho a obi ahu uni paper se je hu ho fane bi hu se wanya trouble no that time na problem ne ba ugina ho a ye hu ante na obi hu se wa ya banbo na obi hu se wa ya ba ugina ho obi ahu onti e ya banbo a e kamia ese nipa bia unya bia de ebeboa e wa brabo enkanka obi a atanfo di wachi enkanka obi a bonsanfo hawo enkanka obi a nipa su awso enkanka obi a unimu se wo hawo e wa brabo mu no e wo se wo ye de unya abambo ibi enye we nko a be oba koso efen se tamia ewu eno no me yema wa enu gina praye so e na wo di adi na se obi
so be ha wadwen a praye na pra no because ye wi a sa praye no me ma ye de ko hye sie aha sa sa nipa ne di sa kwa sama praye no e be pra no honhum e de na kwa sie aha onu bedi kan wasamando answer oni e fense tame ewu se sa tame ewu no oya obi tan wa otumi wu and obi tan not we ria kra ebo betu afi wo hu ne da ebo ne nsi ada na yo onu aso na ntifie so na otan wa a risky man because adi be betu ya na any time. Oh, okay. Say all time wo no ko a wo no wondwene ne ho adwen bone na wo de wo bo wo bra na ono so obe tan wo no ogoro ho obe ye dey obewu Obu was saying, oh, you just pray, God will do it. Share. You just pray, God will do it. God will do it, oh, but obey the affair be so. And you are saying, David, Ewagokum, Goliath, no, send your go obey. Anameboa, it's so cool, and a tie, and any more. Yamebe, so cool, and a tie, and any more. Oh, it's international, and can say Yamebe, ma obi funny bay if you were being cool. Ma obi fa ne be ye bi nsese wonioma de wo se wo ya ne so be de wo be consult to me a meboa wo e ma nyame afam so ma wanya abanbo a ubenya no wankasa bo so wanya abanbo hwe lucky ye ma se wonimu a luck ye ma o tu ni obi na mo a won ade ne ko yo musum ko du o pepepe e no ko nya nyonya mo hello oh sister ye afi onu mo na ye se wo na kwata ba bi na wa odi ene mo ko wa odi ene ya ko ma wa dwa bi wo odi transa ye be frɛ wo obu so oh me na me de ko yo inti de unim de awaye obu awaye abanbo asan ye lucky utumi fa ho ye den ento ne ho e ma ne yeye o je say woni laka eno ye sheda ye enya by prayer alone prayer no eye but on the level a eye dey edu enu ntina de ntina obi suro obi a oya abanbo ni obi a de okọ obi a oye sunsum ni eni banchen de ntina obi so say he we no mo dwari gare ne o men nti we ni bibia nka no sa onimu sa wudwade a wudwade nka we no asasra ne o men we mo asasra ne onimu sa asra no e ma yifati bi asra no e ma yifati nti ma mo bi na da o say pray alone when what is better no what is better no men nyina say me na da enti nipa bi a wo say wunya obi a oye hu nipa beta wachi wa brabo ne asetena na ne o me kan watima ye bi wa banbo why you be say lack oton ade o say yento oton ade o say yento obi ton ade no wa ye abanbo asa kwa ye market wa ye market na wo yento na wo ye market na be say yento no ye de ne yento ma obi a ye market into the market na etwedom ne ye de e ma no e ma ye to na ade e de ma no nti wo de wo ye market bia so onyame be ye nya obu ana osofo aye den ada asofo no ba ye ade ma omo sra omo ma ye ade ma omo dware mami be na da eti me wota ma me di obi aye den hye obi aye popular no me fa won hye de ya no obi be ye de e be hia na ma ye wa de ama na woko me de wonya ma ne se nipa benya hoto wa brabom na wa de be ye yie na waso bedwo na obenya asomdwe na won so wa bebo afore te se na manfo ebo afore de mami won so wa bebo afore kese saa na kwa so pass obi mfa adwuma bi ma ya ebro so wantumi anyeda dabi se adwuma na ye me na me me no adwuma no me de me operator te se obi o te computer ho miamia computer no pa me obi a minim computer nim inti minim baby e wo se we meko Microsoft ameko ho wo se meko de ameko ko di code ni ade esa inti me no me de no so ka asam na kire me a enu nti na me ye consultation because me consult ho no na me bisa angels no se SMS asmo de be me ye ne sen SMS say e be ya na se enyeye de nti na sa de we enko say na ekosi mesi amesi de awon mo ne be kire no na afi maje ho akwan kire go se yese man na ma ya ama nti direction nti bibia no obi de ba be ka say ye efi next week on me yi nkrofo bi nioma wo mo e de aba ne ade na nioma bi a mo de be ba so na nipa nkasa de o mani aye den nti obi tumi sa na pasi sa ya ni so sa na me sa me de yam ya wo de yare ne ba me de ne se me consult e bi wo se sa yare wi kura no ye sei be fama no me yama ope e be ko e krachi ba ko o se typhoid na ye no wo mama ne typhoid nuro sa o se duro ba ko bi afi ono mo no e duro 700 cedis so bosun bia wa no ko so no be ye mienu awo
na sa krache na dwuma bi oye bia sa dwuma na oba na se krache ma che ke ahwe wo se me ya de bi ma nti de wa che se me ya ma me ya ma me ma we dru bi so de aka ho na ewi a wa aka so aka ko che ke ahwe krache sa de no 10 no e ma fam o se e ma fam te bi o ko che ke a o se doctor ba ko se edura ye powerful pa na wonum no nti ye ntwase se wa de sukra ye de enti nurse ya to amana ye nwuma de nti oba ye no bidikan ye nsuo ma no mi sele nsuo so e ma no aha mi sele nsuo so e de huhum tumi a eye antivirus eye de egu mu ma no e ma e do sase se okono na me ma no enuru kan na me ka ye se wo be check ya me ka kiro sa krache no woni me ne enamafo obi a me se me ka kiro me ka kiro no ka sala ona ka sa hospital ko check ọkọ check ya o se abafo o se pasi eso te kura dawo e cha de mi won o ana me se ka cha se me ka cha we kura me ma o kwa se ko check ya because dey na ko check na me nso me ye den na me nso me wo den di power kwa o me de sa de na machine no ente so no me so me influence machine no me so me influence machine na ela na we ne se papa ne se enye me ba ene krachi we but me na ka me paper so won se me ba nti me se me de ne ko ana me se fine ya me tell to me here there ene me influence machine no ma na ye wo ba asame na wo ka eti me influence machine na machine ni e wo hospital wona na e wo baby omo ye na so e de kan se susu ma de me influence machine na afi wo mo kokko ye na ye de machine to me dictate san ye papa ne ba ena abrofo ne se wo mo san koye another way view eti man san friend me ana me so ho wo mo say 10 times ye be ye de ye be ye wo say 10 times medicals ye be ye ne ye hwa de the san koye another medicals biem eno so afi wo mo hu say ye papa ne ba wo mo hu say papa ne ba wo mo so san koye medicals biem nti anyaho ena o tro we ti say medicals 3 times why na ho na gban ye de ma wo so ati ase nti ebu ana wo sa problem bi ato a apostle pastor Freddy ena wate me nka no enye problem kra wo na ye problem ma se me kire de be ye nko a nioma be dane be influence machine no e ma nioma adane ye de nunyam hye de ai de ade amanya nkopon na me de maseda de me fa ni agro maseda de ne wudi di agro de ane nti maseda de me fa ni agro hwe me se sia no so de me ka aseda ka wudi nyame ka wudi pasika bo modi asa hwe me samre yala me nka wakoma na fabra because one farmer edi susan so beba o edi susan so beba but edi beba na onimu se eno na ebu e de susan so ne de na no sa na ye wo na wo ya no so honhom no na ye oh me dia me ye hwe ba spirit no so ebu me kwase a na me bo mpa se wadon wan ebu me kwase nyina nyakopon be tie me pa ebo because be bre ye kwase bufo ne saka de ni wi a afa mfra obi me nyama ne nka sai right here si we obi dia ode ba ye no so ati ase enchansi e de ebo wo isu obi dia ode ba ye no na ma no e de oye pehene pa e na wakofa young girl na girl no ye de enwo ode na kwa buchire o ma hu ni bumbumu o ma ya sela wo ne ye de ma e na obi e de me no ma no nti ona me kasa ye me hwe am so ebetimi aba e kire ode abaye nko ade na wo ya ebetimi aba nti me ya awade e de peja ne nsa girl no nyinsan ye no that time na de na me kan safe na ye we ntina ya bo canopy e wo mu ha no nti ho na o se me boys ni bi mra ma o mo ko ya na o de nchense ye de ka ma na o de ba bi guso enti me nkofo a che de nko a we obi na oto ye de e de che me iPhone 12 what it Pro Max 12 na me 12 Pro Max enti so to 14 a o me ka se ibo anim dia maye ni na me afa me so ya ma o hwe nso to 14 bia na ekuta me nsam asa na me ko bidie na nso me de wodi enso ye de e kasa anti me bibia ensase bia nkofo dia me ma me ne ade nyina ye adwumayem na omo ye de ma me anka adan ehia fasa wo mu fie ehiafo wo mu fie ba bibia nyame afa me so ya ma wo mu ntira o ete o te me nka ne ma bi nko yie emfa ma ntena se ma fofo na na okwaye pasi na ye de na one no ehia no frɛ me a dia hu hia bia no sa won san kamia ye audio fama me
because me line busy we all do asenete fa bia no me ma mo e pase se ne hia me pase se ne koso ma brabo pese se yesi pase pese wo hwe we ma me ebo me ko ware oba bi ebo amenya be me pese wo hwe ma me sa ware be yi ana odo me ana so di mi sika ni nyina na ye de me hwe ama pase pese me ko ye adwuma we hwe se me adwuma me hwe e de aye de ama pase ye de pese me ko to brought bi ma me hwe ma wa asa no bi an ko di usika nti me hwe na usika me ka mu ameka a kire wo e be go through me ka a kire wo na kakra obetua na onsa beka wade en eye chense ne sika bum na ni nyina be hia ye den egu erade nhira onto na ni mu nhira onto mu oma oni akoma pe na oma utima asemu nyina amre mu me hira wo Abusia Apostle Pasi ena yene no adwetwe enkoma wode ensemo ahodro ato edwai enti de mesro so obeye ne se obemia subscribe button so ehia me pa na wa mia notification bell no se de be a every new uploads no unsa ebetumi akabi na wonsa cancel a enye ho abro na enye obi so abro share fama afoforo na mo so ensa intumi nkabi ense bebre na ne aka wa hano ne ya kire wa Agyin so betumi da fa comment section on ma ba ye be kenkan ne nyina edi amamo na efiase wa enibidi aha too much